Rasulullah menyatakan man sama yauma Arafah min Zulhijjah kataballahu lahu siyamu sittina sanatan wa katabahullahu minal qanitin. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada hari Arafah, yakni daripada 10 bulan Zulhijjah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seperti puasa 60 tahun. Maka dengan katanya laksanakan ibadah puasa Arafah, diampun dosa oleh Allah 60 tahun. Dalam hadis yang lain takalon diampun dosa oleh Allah dengan tak puasa si uro-uro Arafah, diampun dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang lagi akan datang. Maka kepada orang-orang yang galak kepada ibadat, nyan hana tinggal puasa uro Arafah karena diampun dosa oleh Allah. Man pajanlam teman dacok kesempatan menyahana terebut kesempatan yang telah disediakan oleh Allah, maka kepada gedanya keesokan harinya kita melaksanakan salat hari raya Aidil Adha sebagai kita bersyukur kepada Allah atas diberi kesempatan bermacam kepada gedanya, kesempatan diberi oleh Allah. Sebelum gedanya tamang dalam uro Arafah juga disediakan oleh Allah puasa setiap hari dalam uro Arafah. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Zulhijjah. Takalon dalam riwayat Rasulullah menyatakan Allah Ta'ala memberi keampunan, kemaafan kepada indatu gedanya, iaitu Nabiullah Adam. Ada kesalahan lagi yang kagetanya mengiktikad yang bahawa nyan gambaran kesalahan kepada Nabiullah Adam. Nabiullah Adam tergambar kesalahan untuk contoh kepada gedanya yang bahawa donenyan terlanjur memakan buah khuldi di dalam syurga. Maka Nabiullah Adam secara gambaran donenyan berdosa, bukan dalam etikad. Etikad gedanya karemang katimang kabersih yang bahawa para nabi-nabi dan rasul-rasul tidak pernah melaksanakan dosa. Maka nupujud gambaran oleh Allah sebagai pedoman kepada gedanya. Nabiullah Adam satu kali bersalah, 40 tahun dia taubat, baru diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah di gedanya. Uranya mendosa dengan Allah, jina tak taubat, insya-Allah Allah menerima taubat yang gedanya kerjakan. Sedangkan Nabiullah Adam siga nak buat dosa 40 tahun baru diterima taubat oleh Allah, yang lagi nyan takalon untuk pedoman kepada gedanya. Maka sebarang kasa penangkun, sebarang kasa puasa pada uro 1 Zulhijjah, man sama zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla zambin. Sebarang kasa yang melaksanakan ibadah puasa cuman siurau dengku dalam 1 siurau bulan Zulhijjah, diampun dosa oleh Allah kulla zambin, sekalian dosa. Pajan teman urau 1 Zulhijjah menurut kenira gedanya watengku urau Jumat. Urau Jumat yang merumpaknya
nyan uro 1 Zulhijjah. Man tertanya lom, jiut teman dah puasa uro Jumaat. Jiut dengku yang pertama nyan puasa memang kamu sebab ditanya puasa kon puasa Jumaat tapi puasa si uro bulan Zulhijjah. Alasan pertama. Alasan yang kedua, kata kembar dengan puasa hari yang selanjutnya. Maka hanali makruh dah puasa uro Jumaat. Sedangkan menyata tunggalkan puasa pada hari-hari Jumaat yang lain, hukum jih makruh. Munya makruh nyan larangan Allah. Munya makruh. Nyo hana makruh ada pi uro Jumaat dah puasa. Menan tengku nyan uro yang pertama. Kemudian takalon laju selanjutnya wal yaumusani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Baurau yang kedua diterima oleh Allah doa Nabiullah Yunus alaihi salam. Maka Nabiullah Yunus yang dalam perut ikan yang besar dikeluarkan oleh Allah keluar dari perut ikan tersebut pada urau yang kedua daripada bulan Zulhijjah. Nabiullah Yunus donian kena kesalahan walaupun ubud ke contoh bagi kedanyo. Nabiullah Yunus donian leton dakwah yang di beriman kepada Nabiullah Yunus cuman 2 draw. Leton kan dakwah 2 draw ji beriman kepada Nabiullah Yunus. Si draw nan mubek nasalah ulun tuan Rubil yang si draw tek danuh 2 draw umat Nabiullah Yunus yang itim patih kepada Nabiullah Yunus. Sehingga lemah dalam fikiran Nabiullah Yunus gelapur wa Allah. Ya Allah, nyu hamba dron ya Allah, hai dum pikili di lung pulang ba dron ya Allah. Maka Allah nak terima hai doa Nabiullah Yunus nak terima oleh Allah. Maka nupuiklah reduk hitam tengah cat urau tengku bagaikan malam. Klam suput. Lemah dalam fikiran Nabiullah Yunus. Nyan eta hitam nyan reduk yang demikian hitam menyerhut nyan. Ngop rumah-rumah ngop. Nyan duknan reduk. Mengingat yang demikian Nabiullah Yunus berangkat. Ya, baru berangkat Nabiullah Yunus. Berangkatlah Nabiullah Yunus. Terus ukuala menempaklah kapal. Neek dalam kapalnya untuk nejak daerah luar. Kan netebit dalam nanggrodro Nabiullah Yunus netebit luar. Terus kenan kapal berlayarlah dengan kapal layar. Sehingga sedang-sedang kapal tersebut dalam pelayaran tekalah ombak yang demikian dahsyat. Rayuk tat ombak. Dihayun kapal gelebum dihayun kapal oleh ombak. Menurut nagoda kapal yang biasa berokon, kapalnya dipumain le ombak apabila na orang yang bersalah. Maka oleh nahkoda kapal ditanya mbak penumpang kapal, lun harap kepada dro-dro selaku penumpang kapal yang merasa kesalahan ikrarkan siapa yang bersalah supaya katanya bek korban memandum dalam kapal. Maka Nabiullah Yunus tunjuk jarawa karena bersalah. Putra bersalah Nabiullah Yunus golong perintah untuk hijrah pada Allah doniankan hijrah.
golong perintah daripada Allah. Nah hijrah laju Nabiullah Yunus. Nyan ke bersalah. Maka tunjuk jaro lun yang bersalah dengan Allah karena lun hijrah golong perintah daripada Allah. Maka dicoklah Nabiullah Yunus ipeluh laju rot jenila kapal kudih lan laut. Plum lan laut. Didrop laju lengkut raya. Nguap jiap dikajih. Jiap laju Nabiullah Yunus. Maka Nabiullah Yunus na dalam perut engkut. Maka memzikirlah Nabiullah Yunus dengan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nyan tabe-tabe ikrarkan oleh Nabiullah Yunus. Kemudian oleh engkutnya karena berkat tasbih Nabiullah Yunus, engkut oleh jiut Nabiullah Yunus mulailah hana tenang. Hana tenang, dijak kena han tenang, dijak kedih han tenang. Maka sok-sok ubine. Terus ubine maka terkaparlah ikan tersebut di pinggir laut. Le salah sidra urang dikalanlah engkut yang kalagenyan. Kata ti apabila laut di operasilah engkutnyan. Hengkut. Otela operasi Nabiullah Yunus keluar daripada perut ikan. Nyan pada urawa yang kedua bulan Zulhijjah. Neberi kepada getanya kelebihan oleh Allah man sama zalikal yauma kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Barangkasa yang tim puasa pada uro yang kedua daripada bulan Zulhijjah yang diberi imbalan oleh Allah sama lagi orang diibadat kepada Allah Ta'ala titun punuh lam ya'sillaha fi ibadatihi hana pernah dimaksud kepada Allah Ta'ala dalam ibadatnya sekucup mata pun. Laginya neberi oleh Allah imbalan kepada getanya menyatatim puasa uro yang kedua Zulhijjah. Mampakon rumah anda tim pun rusadat. Sangkira untuk dapula makanan kam tamah lompangkai nyokon. Hentikan makanan, makam tamah untung lam kan dua kali danyo laba. Yang pertama labai danyo hana kenang bu cet uro. Yang kedua di urung merokok ka stop rokok ka sesuai dengan anjuran urung careng-careng jinau dilarang merokok. Kemudian ikupi danyo hana payah beliau uronyan, kuih hana payah paju uronyan, stok segala macam snack hana snack uronyan. Maka kalaba tiga tu danyo laba tentang rohani, keuntungan yang paling besar, tentang jasmani juga keuntungan yang tidak tanggung ka rezeki danyo. Tak puasa ke itu uro yang kedua Zulhijjah pakon teman. Yang mana urau yang kedua. Kemudian urau yang kelayan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabiullah Zakaria alaihi salam. Urau yang kedua diterima doa Nabiullah Zakaria. Baik dah panjang riwayat mungkin tinggal numpiah nagot. Karena mbak mengundi-undi gelakai Maryam untuk gedidi untuk gesata li Nabiullah Zakaria. Konyan jadi bak undi punya undi jatuhlah menang Nabiullah Zakaria, maka Maryam mak Nabiullah Isa dalam asuhan Nabiullah Zakaria. Rezeki dan Nabiullah Zakaria sidra putri daripada
daripada kedua lunan, daripada ayahandanya sendiri Imran jatuh ke tangan Nabiullah Zakaria, ayahanda Hanali Maryam. Maka tinggal bersama Nabiullah Zakaria. Maka terima doa Nabiullah Zakaria oleh Allah buat urau yang kelihir daripada bulan Zulhijjah. Tubi imbalan kepada kedanya oleh Allah menyatakan puasa sama zalikal yauma istajaballahu du'aahu. Menyatakan puasa urau yang kelihir daripada bulan Zulhijjah nu terima doa oleh Allah. Dia tak berdoa subuh ini dia tak baca Yasin. Tak pegah ba Allah Taala, ya Allah sesungguhnya kamu tebus roh kamu, urusi kamu, gurai kamu, niba apui neraka dengan kamu baca surat Yasin. Kon baca ini, baca kapan saja kita membaca surat Yasin, baik di waktu maghrib, di waktu subuh, di waktu yang lain-lain dan sebagainya. Dan mohon pada Allah dengan berkat lun baca Yasin, ya Allah, neberi ya Allah lun baik kenang apui neraka kemenan tamu doa pah urau yang kelih ya, pah urau yang kelihnya maka terima laju doa oleh Allah. Maka engkau bahagia dadat katanya umat Nabi Muhammad jamaah katanya majlis jamaah katanya jamaah subuh di masjid pasai walaupun ditinggal handit uraunya, urau yang kelihnya handit mandung dah baca Yasin 3 bengahnya untuk baca terima doa oleh Allah Taala. Kon untuk sebab urau terima doa oleh Allah Taala anak ada duit entera apa nyodi tinggal tengku na jamaah subuh sabosap lebih bo tinggal untuk baca Yasin mate baca doa bo tamah bacut je 2 o 10 dro belah renan 11 dro belah renan ulun tuan lumbiliung tapi 10 dro renan 3 gana 20 pijarung 10 yang lun biliung je no kenan 10 dro sebab lun kenan ke lun sebab sunat oleh imam otak selesai salat apabila nak doa di imam sunat mengirikan mihrab menganankan jamaah nyan sunat tengku bentuk kata yak tancap atau himum kau buat laganyan sunat bejek masalah adanya kata tu puat apa gol laganyan makmum unun mihrab uwi tente ke tu baru baik tu tanya dia urang kerja di mana dia dengku umum onte mendoa kerana menghadap kiblat nyan tempatnya memang laganyan peraturan dengku. Maka itu mudah tolong urang dak nan tipluh draw tinggal dalam baca Yasin kecuali itu urang yang kelih bulan Zulhijjah Jumaat Sabtu Ahadnya nyan urangnya ni danyo bekabihnya. Kemudian wal yaumur rabi'u yaumul ladzi ulida fihi Isa alaihissalam. Urang yang keput daripada bulan Zulhijjah nyan ke urau gepulahi Nabiullah Isa ali Allah Taala daripada Maryam. Mencukup sadis Maryam wate mengandung Maryam. Man menau haji. Ada sadis gerasa digonyan nyan mandum-mandum ada rahmat Allah Taala kepada gonyan. Sadis menau kana jusai le keluarga dianggap nyan anu di luar nikah. Padahal Maryam urang paling gelih tengku hana beile ke masalah Sayyidah Khadijah. Awal hana urang yang lebih gelih daripada Maryam. Karena le Nabiullah Zakaria nekebah dalam kamar masjid di Baitul Muqaddis nekebah dalam mimbar dalam kamar masjid nekebah negunci inan tempat buang air kecil dan air besar makanan nu putamong lagenyan nu hira Maryam oleh Nabiullah Zakaria sehingga mbak sabuh uro tahu Nabiullah Zakaria oten tamong nu putamong makanan
kasiap hidangan di dalam yang hantum pernah nekalon buah-buahan, minum-minuman dan sebagainya, karena dalam sabuh dalam yang cukup indah dan cukup lazat. Tanya Mbak Maryam, nyopane Maryam, hana luntune tidro truh urang baju putih dan serban putih dan sebagainya, nupudu hidangan ino dronyankan berangkat. Lemahlah dalam pikiran Nabiullah Zakaria nyan lain, mungkin saja nyan Jibril. Karena makanannya makanan hantum pernah terlihat dengan mata, belum pernah dirasa oleh lidah makanan yang seindah yang laganya rupa. Tentu nyan makanan dalam syurga. Menjadi punokon Maryam memang tersisih dengan keluarga Mbak Watenyan karena hamil Nabi Penangkan Maryam dengan hana suami. Niat tiup ruh suci oleh malaikat Jibril ke dalam rahim Maryam sehingga Maryam hamil. Lahir Nabiullah Isa. Ringkas katanya mencekat, lahirlah Nabiullah Isa bertepatan pada hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah. Ditanya kenangkan pada hari demikian, man sama zalikal yauma nafallahu anhul bu'sa wal faqra fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Si barang kaso yang puasa ba'uro yang keput daripada bulan Zulhijjah pegadah oleh Allah daripada penyakit supa dan penyakit fakir. Pegadah penyakit fakir. Kon mutamah kaya kon. Itanya meno gasin na digop. Nyo yang susah kitanya penyakit kitanya apet apon. Sang-sang mudanya na gasin digop hana tentang kaya memandung. Nyang gekun gasin mu penyakit. Menyagasin mentang-mentang hana penyakit, hana susah. Hana susah, hana hidup penyakit. Tapi yang susah tu oleh gasin hidup penyakit gasin. Apet-apot. Musemayang ham temun kena gasin. Pakai hana semayang, pada utung semayang dong gasin. Dan sebagainya. Yang gekun penyakit gasin. Kalau berada oleh Allah Ta'ala dengan wab tak puasa si urau yang keput daripada bulan Zulhijjah. Sehingga pada urau kiamat singa beserta orang yang jeroh-jeroh, lagi orang yang mulia-mulia di sisi Allah untuk urau kiamat. Hayu gedanya umat Nabi Muhammad diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Kabihnya habis takun. Wal yaumul khamisu ban urau yang kelimang urau gepelahi Nabiullah Musa alaihissalam. Si barang kaso yang puasa ba'uro yang kelimangnya lepas daripada penyakit munafik dan terlepas daripada azab kubur. Masya Allah. Rakyat tak diberi oleh Allah Ta'ala. Tak puasa uro yang kelimang. Uro Jumaat sah. Jumaat, Sabtu, Ahad, dan yang Lasa. Rabu kenyan bak limang. Tak puasa bak uro yang kelimang daripada bulan Zulhijjah. Bariun minan nifaqi au min azabil qabri. Terlepas daripada penyakit munafik. Yang itu sah penyakit munafik. Kau munafik katanya. Penyakit kaidang bak katanya.